U ovome videu ću vam pokazati kako u Njemačkoj rezervirati avion i dobiti dopuštenje za samostalno letenje. Nakon što se prijavite na stranicu, idete u svoju pilotsku školu i odaberete avione. U tom izborniku možete vidjeti koje vrste aviona, koju opremu imaju i koji im je pozivni znak. Nakon što vidite koji je avion, idete u rezervacije. U rezervacijama vam izađe ovakav jedan izbornik. Gdje možete birati i unositi svoje rezervacije. Danas ćemo letjeti ovaj avion, to je Cessna 172 finskih registracija, Oscar Hotel Charlie Oscar Tango. Tu se nalazi još jedna cesta njemačkih registracija. Kao što vidite, ovo je jedan jako prometan aerodrom. Sa svih strana gdje dosta okrenemo se nalaze avioni. Tamo se nalazi tankštela za tankiranje i sada se upravo naš avion ide tankirati. Evo vidite, ovo vam je recimo kako funkcionira tankiranje. Dođete ovdje, imate karticu, ubacite svoju karticu, spojite kabel, uzmete algas i lijepo natankirate avion. Sve je jako automatizirano i jednostavno. Evo vidite, ovdje se nalaze i lijepo mjesto za odmorit se, tu si možete malo sjest. Unutra se može popiti kava, možete vidjeti avione, kako to sve lijepo izgleda. Ovdje vam je također jedan restoran, brazilski restoran, jako dobra hrana. Ovdje je toranj. Hello. Sada slijedi kontrolni let sa instruktorom letenja. Brakes off. Oscar, Juliet Mike, 42,26. Juliet Mike, der Wind 210 Grad, 3 Knoten. Kao što je ranije rečeno, ovo je najprometniji aerodrom generalne avijacije u Njemačkoj, tako da smo u ovome slučaju trebali propustiti čak 3 aviona ispred sebe. Eagles Bahim, 4 good day, Oscar Hotel, Charlie Oscar Tango. Oscar Hotel, Charlie Oscar Tango, Eagles 4 info, hello. Oscar Oscar Tango, holding point runway 26, ready for departure. Oscar Tango, Delta is copied. Company on final for full stop landing, the wind 210 degrees, 3 knots. Roger, Oscar Oscar Tango will wait. Delta Fox Kilo, bitte Geschwindigkeit reduzieren, diverse Maschinen in der Platzrunde. Fox Kilo reduziert. Oscar Oscar Tango, line up running 26. Now ready to take off. Kako avion ispred nas još uvijek je napustio pistu, imamo još nekoliko trenutaka za dodatne provjere.
Nakon što avion napusti pistu, spremni smo za poljetanje. Full throttle apply. Airspeed. Power set, airspeed, speed align. Rotate. Pitch set. Trim set. Power set. Climb rate. Landing lights. Off. Go away, then left via Delta. Info Delta, Echo Alpha X-Ray. Echo Alpha X-Ray Info, hallo. Hallo Delta, Echo Alpha X-Ray, wir sind 5 Minuten nördlich von Echo zur Landung in 2300 Fuß. Alpha X-Ray über Echo zur 26 QNH 1011, Transponder 4441. Right side of the highway. 26 QNH 1011, Transponder 4441. Deshalb Bravo Golf am Ende der Tango-Strecke an 1400. Ciao, ciao. Bravo Golf, ciao. Die Tango Uniform hat doch seine Abschlusslandung gemacht. Tango Uniform, verstanden. Delta Fox Sierra am Ende des Delta-Ausfluges 1400 Fuß. Ich bleib bei euch auf der Welle. Power set. Fox Sierra, jawohl, Transponder auch verlassen. Nächste Meldung bitte wieder über Kilo. Delta Fox Sierra meldet wieder über Kilo Anflug. Oscar Tango at the end, Delta route. Oscar Tango, have a nice flight, bye bye. Bye, Oscar Tango. Regelsbach Info, Delta Hotel Alpha Victor Foxtrot. Hotel Alpha Victor Foxtrot Info, hallo. Hotel Alpha Victor Foxtrot, VDOR 1400 Fuß zur Landung. Victor Fox über Kilo zur 26 QNH 1011, Transponder 4441. QNH 1011, Fox 4441 über Kilo zur 26, Delta Victor Fox. Oscar Tango overhead, Reinheim via Kilo, touch and go. Oscar Tango, Kilo entry for runway 26, QNH 1011 and squawk 4441. Egglesbach info, Oscar Tango, overhead Kilo route. Oscar Tango, copied.